busiafo ma mo wakwa ba na me fa mbra Attention TV. Attention TV de wa wani to ya de nya de bibi Obosofo mbia no ye mfa nka me wo ye de mo de mo tena pepepe osanda Ghana ha de ntumi ntena Ghana ha na ma wo ranho wo ho Ghana ha ni je wa ha papa nti bo mo dina na wo so menje eja wo ho na ma obi mfa na wro ho sam fa mbe tete wo krakra be ka obi om so de sanya subscribe ya bo mo dina na subscribe ati subscribe na emi a share no do emi a share no do ono de ma ye de botum bia no je de e de boko na obi a so nya kwan wa yadi wetum wenya ho fa so na bo mo dina na emi adoma no do emi adoma no do am ye de botum bia won sadaka iwe so na emi a like no do na ahwe ma wesi o hwe mo si a ebeti ma ye ka ni nyina ase na wo so eja wenyu age wo ho boko na wana sam no da pado ena hu ehi ena onye Agradaa won tokwa na eja nu mu ayedin papa nsam ofifi mo reba ne nya sam ketwa na mo nkro nsam shisha yi temu pawo nsam shisha nkro futanu no ankasa me kan dada sisi ama ayi Agradaa odi abaka atu hu ehi so no donye de hu ehi time na no wo kweku bofo ho no na kweku bofo sabe ofa no na echi ofa ni Trumu dan na Agradaa da boto ho de hu ehi time na no wo kweku bofo ho no na kweku bofo odi ayi hu ehi kuntu ho na wa bomodi na wa fa no na echi ma wo asami di no mu yeduru papa ehun de asami nyina na orobobo ba ni nyina no Agradaa na ayi hu ehi na odi nkan beka de Agradaa de muframa nkakrama na wodi na adi nyina na ayi hu ehi so beka de ayi aihe na Agradaa so odi ono so odi hu ehi so na de bere de hu ehi so di mrewa odi mrewa nkote ne hu ehi odi hon na Agradaa so sa be reply ne de se meme di ayi se meme ayi se na hu ehi so be reply Agradaa de se meme di mrewa de a na cheda wonye first abrewa me do menye wo dey because me kai dey first day a me ba wo studio ho no echi me she wo studio ho if show me benina na mo page o ye tenten na ja me so me de ma mo wo studio ho a nti say yo ka dey se me di mrewa dey fine na cheda wonye first person a me do na you know we did back to back yi baka na ya baka na sisi Obofour miss Obofour na Agradaa so dey abotum dey time na wo kweku bofo wo no mamenka o senka ya mamenka o de kweku bofo na ofa wuti wo so kan dey wo ho asemo ti de mi sisi ano aba sampa na sisi Ghana praye koya inde we akoye ena hu ehi wo sokra twado na yinzam asam fa na asam kwada na ja yi kan ya kan no mamenka obiom na Queen University Foundation ena wo so mase mezi bro Queen University Foundation ne de eja ya bomodina ya ko njanka fie na yakoye ho adoye ya ko prisons na yakoye ho adoye ya ko hospitals na yakoye ho adoye ya ko streets yakoye ho adoye njanka fie nyina ya ko na yakoye ho adoye na asanso aye bekunafo nyina so adoye nti yesra wo ye bodawuru ne ye kade intar kakra mpabo kakra eziban kakra ngwa nsu na sika ni nyina ya gini nyina ne ya aboa no na ewia ne yakoche amawon ma me bomodina de ne satunza medu no wakade obi biara ne contribution wo mbia no inshira onka no na oye dem so a inshira oba na hu onya asam ketwa inshira ba no onya asam ketwa ayaresa mu inshira sika mu inshira abawo mu inshira aware mu inshira ne nyina onye de meka sampo bebre oye dem pa na meka sampo kra ore ye bebrebe bomodina na so fa wo gimi bi na inshira na ba wo so enye bi ate na mame sanka obi om so de na Agradaa mo oda bobom so nyem hu ehi sisi a hu ehi ena kweku bofo efa na echi aba sam krampo ni krala na sisi a Ghana hanom so nsam ni pepemi ana wo so benyin hu ehi benyin ote do na cheda wo so kuntu ho ma wonyanko benyin ode sabe ne benyin ode afọ we echi na wa so kra se na cheda wa so kra wo trim ye de no because da ma de na wo ye gay no awu benyin na akoto ho mo wo fa we echi no krampo ye ti mo de fo krampo si na obia na se na cheda wa so kra hu ehi wo so wo trim ye de kakra etume nya ho akoto pa ma wonyanko benyin wa fa we echi na wakeka so akweku bofo so nya asam bito bullet okita ne no na otum oda afọ we echi kafra ate sorry
Mami ka obi om de attention TV no when you go there rehwe. Eku papa bi ni. Me da se. De tie me.